Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaril Ibrahim, kelas 81 nomor urut 22. Saya akan membacakan cerita Lapeso si Bawa Labuta bagian A. Lapeso si Bawa Labuta. Ang kedua to kasiasi orowani mabali bola, sewa peso, sewa mauta. Yami pada palawan asoso tudang ngeri lalenge taja pasideka rito laloe. Lauta madenge, lapeso rirenge, mitalaleng. Angka sewa aso na si pakadada dua sirenge rewa ribolana rilabo soe. Makadai lapeso pede lao aso pede manipiwi tapaleta. Pada soewe tengkenasa sisi rioloi. Ate ni labuta mapibali makada. Ba, aku tonga sa tumpuade. Nayaga patujo mulai nge. Makadai lapeso. Angka madeceng aja monro tuda seso bujuru mataja riwiri lalenge. Waseng engka ada na to sulasanae madece tuda-tudange madece piso cupa-cupae talau lele ribolana to engke malau pasideka ba makasis satu naikia matanda tada mi usading nomor sedi nariko pale engka papedalle na puang Allah taala ako duai iya sedi nasaba i kumadenge na itutu ko bela aja mu buaki pabela papebalin na la peso madece ni nariko mako itu papebalina labuta makasini mapamulaki baja na iya papabajana laut tongeniro dua sirenge lelei bolana sutto sugie papale waliwi limanna na desa kwa sajanre nunna nasaba iya maega rakaingi mede yenrega na calara pintu iya papahanna la peso silau labuta majepu mabela labona nenya parase babuana to sugie na tupodie onro rilinoe yakya sigiling isa pada na toma pedi mai gana maraja aso bubuana arapi ini nangeras sewa cerita riolo nakeda ricopone bulu mania engka sewa galampo batu maiga parewa ulawa rilalenna de tau marane madape korituna sabami tawir pangruanna sewa warasasa pakkan retau